naimbag nga pangaldatay amin kaaruba. It's the first day of April. Kat, ayan na. Happy Easter kada kayo amin apong. Madama nga agdingdingeg. Kada kita babalayo. Kada kita agman maneho apo iti jeepneys. Ay jeepneys apo nga uson. Kada vans. Van, nga di aircon. Di aircon. And amin na apong pampasahero dita. Private. Kada kita inapanaki Public. Misa. Ayan. Ano na pa sabot-sabot? Happy Tatay? Easter. Tatako, nagbeg mga biyahe. Napalaki sabit-sabot. Kaya natatagag man maneho. Kinaway nagkaputi ito mawini kasi yan. Nagatayo na. Anyway, tala oras abot hintay pa nagkakadwa kat kadwa na kami nga road with yours truly Manong Jun Sarialas together with my partner John Mark Pastor, Operator. dito lang nga po kasamitan nga radio station Dintero at Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit. Ayan, ket talaga matapo nga naingkasatan ta si bibiyag ti pa itat na kanito. Ket kalkal pa sayo apo nga in-celebrate iti hampay kaya manarimaan iti Easter Sunday, iti Easter kunada. Ket nalagip ko unay datay humilya tadi ni Father Steve kunana kat how will I say it in English? Ay Ilocano aya kunana kat mas mahalaga daw po ang Easter kaysa Christmas. Wow. Sige man, depensa man balong no apay nga napatpatag iti Easter ngem Christmas. Kada daw tirigrigat ni Apo Diyos kasi ay. No awan na po ti panakailan sagin panaguhar ni Apo Jesus ket awan hanga maawagan iso na nga Kristo. Iso na ket ni Jesus laang period nga kaputan isagot na iti pagbagina ket of course isala ka na ti lubong iso nga nagbalin nga Kristo iso na yan. Iso nga adamot anti Christmas nga mapungkuna. Tano awan iti panagsagaman na kan panakatay kan panagungar na awan iti Christmas. Dahil ka ti palawag ni Father Steve. Kasabi ko mata usto dati impagak. Anyway, katagiti online na po. Keep on sharing our yes, please like videos. and share. Ayan, good afternoon kay ating Reynalyn Tabag. And of course, imbag ko na kumakurang. And Sendo Dumalanta Vaibado. Ayan, of course, kita pa dito balong. Siyempre, ni Auntie Gemma Ramos naman, Bibueda, the SJ, and 4 others are watching. Happy Easter Karubo, watching from Hong Kong, from Tetma. Ganyan na. Kung naman ni Gladys Salazar, hello, watching from Europe. Europe na tayo ngayon. Kung naman Richard Domingo, Kawaymat. Happy Easter Karuba, kapakablauman ka na po, madaydayo nga kagawad dyan, dagdagan. Watching from Riyadh, from Sendo Baibado. Naimbanggal daw tayo amin Karuba, watching from Hong Kong. Wow. From Antinigil, Antalan Freddy Kala. Nga road apo, tapno kay mangagan, no kasano kami nga Kim Mansion, di simbahan ito tayo sabat-sabat. Ipangagmakanyayo iti Easter song apo nga version ti 40 English apo daytoy. Ket para katatay amin apo nga mamati iti panagungar ni Apo Jesus, daytoy na po. Hear the bells ringing, they're singing that you can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. The angels upon the cornerstone said He has risen, just as He said. Weekly now, go tell His disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, He has risen. Hallelujah, He's risen. Hallelujah, He's risen. Hallelujah, hallelujah. Hear the bells ringing, they're singing that you can be healed right now. Hear the bells ringing, they're singing, Christ He will reveal it now. The angels, they all surround us and they're ministering Jesus' power. Quickly now, reach out and receive it, for this could be your glorious hour.
joy to the world. He has risen, hallelujah. He is risen, hallelujah. He's risen, hallelujah, That's the way, Apo. We celebrated Easter. And of course, iti for the kiduo kat kimansyon mataboy di washing of the feet and the Easter vigil. Kasta ang araw Apo, isong amot di makita yung post may iti Facebook ta busy kami Apo di church activities. And also, nagbisita iglesia kami from Our Lady of Piat sa Cagayan and down to Cagayan? Oh yes. Kabagan. The oldest church of Isabela. Tapos si Jay, San Pablo. San Pablo. Ay, San Pablo muna, Santo Kabagan. Yes, and then Gibang ay. yes, Gibang, Our Lady of Gibang, and Our Lady of Atocha, Jaya, Kawayan Sare. Atocha? Olpi. Ay, Olpi. Our Lady of Pilar ko na Kurang may isa. Adya lang, ada naglimbang nga may isang simbaan. Agor ka. Jipiat, Aha. Jito Garaw. Mhm. Ijay San Pablo, Jay Aha. Kabagan. Ijay ano Jay Sumar? Ay, Jikwa Cathedral St. Michael. Ay, Saint Michael. Ijay Cathedral. Gamo. Mhm. Tapos Jay Gibang, Santo Jay Olpi. Nga makapalito no duman, no agpapang ka Saint Ferdinand, tunogawid ka, agbaling nga St. Saint Michael. Okay, nga rod ka ba? Keep sending your request over our official text line 0915 0713-686. And please feel free to message us. Dahil tayo nangis na singat mo tapong kayo may Siyempre, titatat na yun, nagaduda. kung ano tayo, pakibati nga po family Lubong dyan sa Rizal, lalo na dyan sa bahay. Request kuya, kasunod yung mga lipat kuya from Mama Jen. Thank you kuya. Kung na dito yung text line, Manong Kablao, Manti Happy Anniversary da SPO Tonita Marcelo. Kente asawa Major Arthur Marcelino, itangal daw. It's me, Beth, Dapig of San Ramon, naglipay. Ken ket ko pagayang mga congrats ni Major Arthur Marcelino. Gaputan na i-promote. Man gaya mo, iti rangkunan. Job well done, ading Best Dapig of Aglipay Quirino. Wow, pangato nga pangato. Ayan, kung na dapat ito, yung mga idol, pabati ang mga pasahero ko dito sa loob ng van, papuntang Jones. Apo, basit lang ay alwad-alwad ka mo, hindi pa nagmaneho. Ayan, text line tayo. Ay, text line, Facebook. Ano ko na na? Hello po from Jocelyn Katabay. Good afternoon. Karuba watching from Hong Kong from Miriam Constantino. Hello watching from London from Ann Villanueva. Dardarat Tagodin. Happy Easter. Karuba watching from Ottawa, Canada. Isa Jane Olaya. Sticker mo insent na. Happy Easter Sunday, man. Ading JM from Jails Lems Delizo. Ano naman? Wow. Kung na naman ni Jocelyn Katabay. Happy Easter Karuba. Kung naman lang. From Lovely Heart. Pa-shout out sir, Lovely Heart. Abid pang fan from Kuwait. Wow. And of course, last but not the least, good afternoon kuya, greet ko man ang mga nagagantahan na sister-in-law ko like Loretta. Agur ka limagpasak at ito yung una dito kaya. Good PM kuya, greet ko man, happy Easter Sunday sa Renz Barbershop like Kuya Renz, Iya, Ate Ever, Ate Consing, most especially sa nag-iisa kong asawa na si Maritas Macanas. It's me, Jefferson Macanas. Kanta niyo naman dyan, Halsema. Okay, ilinya taday nga sunata nga rod. May sapa yung Ilocano song apo para katatay amin. Pangpaimas ti panangan, kadigiti mandarimana po nga mga laldaw. Taem manjay katuday, tabulong at pumay payapay, sabong natay simagaysay, bunga na beten tay kumidakitday, nung kumalang mabalin at balinak kumaasingsing, ta umayak may bisli-bisling,
taramramay mo, ading lumabalik. And of course, Linda Passion is watching. Good afternoon. And JC Domingo. Dengke manang anyan anak pintas ka, maguyuguy rinak, nuisan mo't maimatangak, riga tuhok, tuy pusakit maawan, sikawan sa bali, nga idnag pagrayuan, di ka kuray nga tuy ayat mangikulbo, sisikat pagduyusan day tuirik na ken pusong, tuy ayat kuwa na pateg, ag nanayon ang gatanen, saan na baring-baring na tolingin. Naranyag abulan, ununoy ko indengan, daitanas nagasilaw mo, di kakad ipaidan. O naranyag abulan, sangsangit ko indengan, nasip nget talubong kuing nakagsilawan tapnong jak mayaw awan. Knowing ka nang lipaten, karing kaniyak nag-ibusen, samsam itik ni patay o bulan ket atlugan, nang laylayan ni ayat, inka hadin palasbamen, unoy kudarasem iket din. Nagrigaten biyag ko, ti agmay maysa, kan kanayon laeng, nga siiliwak ken ka, alang aruden biyag ko, di nagkadbaybayan, tanal Pasko ngayon ka di nga di kan lipatan. Maasikabi ako, ket ipangagnak, unilan to'y puso, tagimuran ni ayat, init bulan jay nga to, isudat saksita, ay weno biyag ko di nakadikawan. Maminsan pa'y biyag ko, ana iridepak, nagparang adagus, taladawam kaniyag, ibukbuk mo nga rudem, tidiruni ayat, tanang namek, maminsan pa'y tisambit ni ayat. Naminsan narabi nasalag jay bulan, nagregret tiling naaw, jay kamasetasan, baro kungkod natulbakan, pinilit mo aniluktan, kapulaeng tapintas mo, apagiin lapalan, di ununa na nga aldaw, inkarimpay kaniyak, aming tuwa bagbaro, di kantun makiin nayat, idikwan nakakitakan, natartaraking emtisyak, binaybayan na kun tenganay tindalan. Nagsabong ken iliw datu kendriga, awan laeng mauray kong na kaasing kaniyak, nudilaeng talangam amabuybuyan. Mani
Pagpay idi si katay pimadaw Inil bilang putipet sa tiingal daw Sa mapulok at taluti Mabilang iti mayo Simang pet kabyag kungam siyang nilipat mo Tiyempo tiigaaw Ken rabi analin naaw Intantu adwa akas natanaw Agkanta igit jay baybay Iti nalaos nagagar ko Nudunte kastoy a tiyempo Agtugaw kanto ito'y takiyag ko Jay baybay ket mat